da se zahvalim svim onima koji su učestvovali što novčano, što sa podrškom verbalnom u ostvarenju ovog divnog projekta nazvanog Dani Splita u Beogradu. Idejni tvorac, pošto svi se zahvaljuju meni i svi mene tapšu po ramenu, hvala vam, volim se ja praviti važna, ali ja moram reći da idejni tvorac ovog cijelog projekta gospodin Aleksandar Alač, potpredsjednik udruge Hrvatski kulturni centar, i molila bih to sam ja, hvala vam. Dalje, hvala Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na čelu sa gospodinom Zvonkom Milasom, koji nam je pružio potporu, veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu, na čelu sa gospodinom Gordanom Bakotom, zatim gospođi Bebi, posebno hvala gospođi Bebi Popadić, sestri Momčila Popadića, koja je, bez čije pomoći mi stvarno ne bismo mogli ništa uraditi. Hvala Tonki, hvala onim momcima što su nas jučer zabavljali, rasplakali, i da ne držim više slovo jer kradem dragocjeno vrijeme od ovog bogatstva i ljepote koju ćemo večeras vidjeti. Poseban gost, molila bih jedan veliki aplauz za gospodina Juricu Gašpara koji nam dolazi iz Zagreba. Krivca što se pred nama nalazi ova božanstvena knjiga, kapitalno izdanje Legende svjetlosti, koje su posvećene neživim svetionicima i uopće svetionicima, posebno njihovim domaćinima na svetionicima, svetioničarima. Sad mi je pobjegla misao, kad sam pogledala Juricu, pobjegla mi je misao, htjela sam još nešto reći, ali ko zna što sam pomislila, ne znam, skužavate. Neću vas više zadržavati, dobro nam došla Jurica, da, sjetila sam se. Kad sam pomenula da su ovo Dani Splita u Beogradu, ja moram isto tako. Izvolite, samo izvolite. Da bi mogli mi početi, samo vi sjedite. Kaže, sad sam se sjetila, ono što mi je pobjegla misao, za ove dane Splita u Beogradu ja bi bila jako nezgodna, u stvari, da ne budem lajava. Jurica nije Spličanin, a to je kaj da je, jer je samo 90 km od Splita i Šibenika. Pa onda jedan pozdrav za naše Šibenčane koji će gledati ovaj snimak za Spličane. I hvala svima koji smo se ova 3 dana koje smo ova 3 dana ugostili, koji su nam pokazali da se domovina predstavlja u stvari ljepotom, kao što neko jednom reče, s jedne strane, a sa druge strane svima njima koji su gostovali ovdje, Split je svaki dan, a nama koji smo iz Splita ovdje i okoline, Split je kada nam oni dođu. Hvala vam lijepa, molit ću aplauz za gospodina Juricu. Jurice, izvolite. Prije svega hvala vama na pozivu i što ste nas ugostili i došli u ovako velikom broju ovdje. Evo, ja sam ugodno iznenađen kao i moj kolega Gordan Smadilo, kojeg moram predstaviti ovdje. Hoće reći nekoliko riječi uvodno o ovom projektu, bez kojega ničeg od ovog ne bi bilo, jer upravo našim poznanstvom, a kasnije nakon što smo zaključili ovaj projekt, da otkrijem i kumstvom, mi smo zabilježili, zaokružili jednu veliku priču koja do sad nije ispričana. Pa bi ja za početak pustio jedan video koji je dio našeg dokumentacije, jedan kratki trailer, kasnije ćemo malo i duži, onda će nešto kazati Gordan, pa ću vam ja ispričati, a sve ono što želite znati naravno na kraju možete pitati sami.